Ndaraca ino ya Paai iriri kaunti-ini ya Kajiado irarehete gikeno na uguni munene kuri aikari a wadi ithatu iria ni Kajiado ya gatagati, Kajiado ya muhuro na wadi ya Kajiado ya irathiro. No gikeno kiu kirari ke ihinda ria kiumia kimwe tu, kuona thutha wa uhuthiri wayo kurugurio kiumia kihituku. Ndaraca ino niimomokire utuku wa gukia umuthi kurumirira mbura nene iria irathandana mwena ucio. Aikari a wadi ici ithatu iria iri na matura mugwanja ngurani maugite minyamari kwirira ri hau kabere ni cokereirie, kuona rui rwa SLNK rwanuraga andu aingi makigeria gukira riu murigo ugitigirwa aciari ukiragia ciana riria irathie thukuru. Hata wakati kama hii ya KCP huwa tunaruka mtu tuende kufanya mahali kule kingine, na tunaomba kwa heshima ama kwa uwezekanavyo atusaidie. Mwene kandarathi ya waki wa ndaraca ino niwe worotereirio jarani ya ikari makiuga mbura yathie na mbere na kura, gicunji kia ndaraca ino kiria gitigarite kia ya guthererio ni mai, guku magikiaritana kuri thirikari kuhanyukia mihango ya gwaka ndaraca ino weru. Kuna nyanya ziko kwa mashamba, sahi manyanya zitaanza kuoza. Tunawatuma watutengenezee daraja kwa sababu ilikuwa inatusaidia sana. Kama gari zimerudi, sasa hatupeleke mazao kwa soko. Mwambia serikali yetu, mliona yenye ilifanyika, tunaona bado tuko pamoja, tuko chini yetu tu, mtusaidie ile maono yenu ifike. Munini wake CC wa barabara na uthii wa nambere Alex Kilowua augite uria urahetwo kandarathi ya waki wa ndaraca ino niwe ukurugamirira waki wa ndaraca ino ringi. No money has been lost in this bridge because of two reasons. One, the contractor is still within the defect liability period. It is still within the hand of the contractor, and therefore the contractor has an obligation to repair the central pipe as it has failed. Two, we have also the performance bond that bounds the contractor that in case of such an emergency or a failure or a collapse, we have his money. Three, we have his retention money, 10% of the cost of this bridge. Ndaraca ino ya Paai yambiririo gwakwo mweri-ini wa itano mwaka wa 2020 kuria irahuthirire muigana wa ciringi mirioni 100. Ngiribotera Kameme TV, Riturakani wa Jiro wa Foro.